I na početku ovoga videa stisnite like, share i subscribe, podijelite video sa prijateljima i bacite komentar, želio bih čuti vaša mišljenja na mom kanalu koji se zove Balkanska tribina. Link imate u opisu ovoga mog TikTok profila, tako da ovom podrškom pomažete kanalu da se razvija i da rastemo iz dana u dan. Hvala na podršci, a sada ide video. Dobro večer i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Mnogo vam hvala ljudi na previše subscribera i previše pregleda, skoro smo do 50-60 hiljada na shortsu, tako da Esmir Bajraktareviću hvala ti majstore na sve, da Bog da ti postao novi Lionel Messi, isto tako Kerim Alajbegović, Muharemović, pa još i dosta momaka, Dedić, Memić, tako dalje, Vasilj, tako dalje i tako nadalje. Ljudi moji, ovo je stvarno predobro, ja sam prezadovoljan sa vama kako vi posjećujete moj kanal i dajete mi mnogo više podrške, mnogo me poštujete, nema dosta hejta, hejter možda 1, 2, 3, ali to je nebitno, tako da ništa ne obraćamo na to pažnju. Idemo da analiziramo Bosnu i Hercegovinu. Sergeja Barbareza, znači danas je bila u Vijeni preskonferencija naše reprezentacije, govorili su Sergej Barbarez i golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj, ovako su poručili. Kažu, preskonferencija na Ernst Happel stadionu, Barbarez pred meč odluke, ne bi me čudilo da nam to jave minut do 12, još ništa nije riješeno. Iako su naši reprezentativci Bosne i Hercegovine kasnili, trebali su oko 12 da polete, ali evo stigli su živi i zdravi, hvala Bogu, hvala znači gospodaru. Svi svjetova što su ostali živi i zdravi, eto bila je neka oluja tamo Sarajevo pa se odgađalo, vamo tamo dostavi nepažnji, ne znam dosta svačega, svašta se tu dešavalo, ali eto došli su živi i zdravi u Vijenu, u Austriju, Beč, tako da idemo da nastavimo dalje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a Sergej Barbarez obratio se večeras medijima na preskonferenciji u Beču. Zmajevi su u subotu na Bilinom polju pobjedili Rumuniju sa 3:1 rezultatom, što je otvorilo vrata našem timu za direktan plasman na svjetsko prvenstvo. Sutra BH tim gostuje na Ernst Happel stadion u Beču, gdje će imati direktan obračun sa Austrijancima za prvo mjesto. Našem timu samo pobjeda odgovara za direktan plasman na svjetsko prvenstvo, a mjesto u baražu već smo osigurali. Znači nema veze ljudi, nemojte se sutra razočarati ako vas je velika euforija nahvatala. Mislim, treba ovim momcima godina dvije bukvalno da sazriju, ne možemo možda sutra ne pobjedimo Austriju, tako da nemojte se ljutiti i ja ću se malo razočarati, ali eto šta je, tu je život, ide i dalje, to je fudbal, lopta je krugla, niko nikada ne znaš koga ćeš dobiti, tako da nastavljamo. A o sutrašnjem meču pričao večeras i Sergej Barbarez na preskonferenciji koja je održana na Ernst Happel stadionu, a ovako kaže: na početku je Barbarez imao poruku povodom jučerašnje tragedije u Mostaru zbog onoga što je uradio na djevojci što je upucao u glavu. Prije svega želim iskoristiti priliku da izrazim saučešće preminule Aldine Jahić u ime mene, stručnog štaba i cijelog tima, isto tako neka je zdravo glava tim ljenim roditeljima od Balkanske tribine, mene lično. Ta vijest nas je potresla, moramo glasno jasno kao sportisti osuditi svaki vid nasilja, posebno femicid, rekao je Barbarez na početku preskonferencije. Nakon toga osvrnuo se na sutrašnji meč protiv Austrije. Taktička disciplina za svaki meč je važna. Kada igrate protiv najslabijeg ili najboljeg, već jednom smo igrali sa njima, a iz toga možemo izvući dosta stvari, manje više i znamo. Analizirali smo i želimo iskoristiti ovo samopouzdanje da pokušamo pobijediti ovaj meč i otići na svjetsko prvenstvo ako Bog da. Koliko imate upitnika oko sastava, kakva je situacija sa registracijom Emira Kajića? Šta se tiče igračkog kadra, svi su spremni. Tarik je spreman, nije to bila povreda neka. Što se tiče Emira, još čekamo kako je FIFA rekla da se to mora danas desiti. Vjerujem da će biti minut do 12 kada moramo prijaviti sastav za utakmicu, rekao je Sergej Barbarez. Kao igrač ste imali dvije ovakve utakmice u reprezentaciji koje nismo dobili, da li će ovo biti treća sreća? Nisam ja ovdje bitan uopšte, ti momci su bitni, naša država, ostalo neka stane u red. Ne volim da poredim stvari jer su to bilo drugo vrijeme i sve je bilo drugačije, sada je znači bolji i brži nogomet se igra. Te stvari su historija, samo trebaju biti, važno je sutra da izađemo na teren i ono što tu da uradimo. Koliko vam znači podrška bivšeg selektora Sušića, igrača i Biševića, kako nadoknaditi izostanke Amara, Dedića i Katića? Ovako on odgovara: slabo čitam naše portale i vijesti, to nisam pročitao, ohrabrujuće kada su ljudi
ljudi za nas, bivši igrači, treneri, ne samo kada je dobro, već kada su i lošiji momenti. Oni znaju kako treba osjećati ovaj moment i hvala im na tome. Koga nema, bez njega moramo, kao što zvuči stara poslovica. Nije bila utakmice od kako sam selektor da nam fali 4-5 igrača, tako je i sada. O njihovim očima vidim se da će oni dati sve od sebe. Ovaj meč ne tretiram kao neki bonus, već kao šansu za ekipu, možda nekim igračima i životna šansa otići na svjetsko prvenstvo. Vidim u njima da žele sve i da po svaku cijenu žele da se pripreme i istrče na teren. Svjesni se da dolazi armija navijača koji će moći parirati domaćim na ovome stadionu. Koliko vam znači podrška i da se ne osjećate da igrate gostima kao da ste kod kuće, kaže Barbarez. Vidjeli smo u Zenici šta znači ta simbioza, bilo je fenomenalno, vidio sam neke snimke, tako da kako je to izgledalo. Na zagrijavanju ne izlazim vani, ali sam u kabini čuo pjevanje, bio sam sretan zbog toga. To samo pokazuje da ljudi vide šta se dešava kod nas, nevjerovatno koliko smo ljude učinili sretnim i zato radim ovaj posao da bi nekome dao osmijeh na licu. Rezultat odlučuje na svemu, ali nekako pokušavam da to nije uvijek prioritet, nego sreća i osmijeh ljudi koji vole ovu državu. Da li Bosna i Hercegovina ima manje za izgubiti nego Austrija i zbog čega ste ljuti na FS Austrije oko Karića? Kaže Sergej Barbarez ovako: Austrijski savez se nije ponio najbolje, dečku koji želi igrati za nas uskratiti to nije ok. Austrija ima ulogu favorita, ali mi želimo da se dokažemo i pokažemo sutra. Inače, sutrašnja utakmica između Austrije i Bosne i Hercegovine igra se sa početkom 20 sati i 45 minuta, 15 sati do 9 sati na večer. Tako da je to, kaže Nikola Vasilj. Sljedeći portali, preskonferencija, vjeruje li Vasilj u sudbinu, ne bi to poredio. Na Ernst Happel u stadionu u Beču, Vijeni, održana je večeras preskonferencija naše reprezentacije pred sutrašnji okršaj sa Austrijom, a pored Sergeja Barbareza novinarima se obratio je golman Nikola Vasilj. Već je dobro poznato da je sutrašnji meč na Ernst Happelu odlučio u borbi za prvo mjesto, a pobjeda Zmajeve vodi direktno na svjetsko prvenstvo. Večeras je održana preskonferencija našeg tima na kojoj se pored Sergeja Barbareza medijima obratio i golman Nikola Vasilj. Kako napraviti da ne letimo previsoko nakon meča sa Rumunijom, kako smiriti emocije i tu euforiju? Ovako on kaže: poslije ove utakmice i toliko snaži emocija, veselja i svega toga znamo da je euforija velika u Bosni i Hercegovini, ali na nama je da ostanemo smireni, da se fokusiramo na ovaj meč. Znamo koliko je značaj utakmice protiv Austrije, pristup treba biti isti kao i prošli meč. Za nas je ovo finale i nadam se najbolji ishodu za nas, rekao je Vasilj. Koliko se promijenila situacija što se tiče samopouzdanja nakon pobjede nad Rumunima i da li je to samopouzdanje falilo u prvom meču protiv Austrije kada su nas pobjedili u Zenici. Gledajući malo više unazad, napravili smo ogroman iskorak u ovoj godini općenito u svim mečevima. U prvom meču sa Austrijom posudilo je iskustvo koje oni imaju, a mi ne. Napredujemo iz meča u meč. Vidjet ćemo sutra da li smo dorasli tom izazovu. Imali kod tebe pozitivnog pritiska i nadaš li se da bi mogao biti igrač odluke kao protiv Mađara ili Rumuna? Kao golman svakako da se nadam i pripremam za najbolje što mogu da dam svoj doprinos. Očekuje nas težak meč, ali priprema je manje više uvijek ista. Tako će biti i sutra, nadam se da ću imati isto dobar dan. Kakav meč očekuješ iz golmanske perspektive? Pa pripremam se za meč sa više intenziteta i posla. Oni se ne libe igrati duge lopte i očekujem težak meč za nas, ali sa naše strane mislim da se radi o cijeloj ekipi, kako ćemo djelovati kao tim i kompaktno stajati na terenu, posebno u defanzivi. U svakom slučaju pripremam se za jednu tešku utakmicu. Koliko će uticati promjena u zadnjoj liniji nama Katića i Dedića, nikada nije dobro da se previše mijenja, pogotovo kada ide dobro, ali svi ostali su spremni, motivacije neće nedostajati jer znaju kakav je značaj ovoga meča. Ne sumnja da će biti na pravom nivou kogod bude igrao, to znači da ne sumnja. Prošli put kada smo otišli na svjetsko prvenstvo također smo igrali u gostima. Vjeruješ u sudbinu i da se stvari ponavljaju? Ne znam, nekako osobno ne volim previše gledati u prošlost, iako se dosta toga poredi sa tom godinom i tim mečevima, ali zašto ne da nam to ne posluži kao inspiracija? Svaka utakmica nosi nešto svoje, tako isto i ova utakmica koja će biti različita od one u Zenici koju smo igrali protiv Austrije. To su prekrasne uspomene, ali to ne bi poredio. Imam priliku to uraditi i nadam se da ćemo to uspjeti. Sutra nas očekuje ogromna podrška sa tribina. Imaš neku poruku za BH navijače?
bukvalno dolazi oko 25 do 20 hiljada navijača, baš će nas biti, znači pola stadiona bit će naši, to će biti baš uzbudljivo i predivno. Zahvalio bi se svim koji dolaze, jedva čekam da osjetim tu atmosferu, cijeli tim ima toliko uzbuđenja i očekivanja, hvala im svima što dolaze, znamo da će nam dati podršku, kao uvijek igrali kući ili na strani, uvijek se uz nas zaključio je Vasilj. Svaka čast momak na ovakvoj podršci našim momcima, BH fanatikosima i normalnim navijačima Bosne i Hercegovine. Ne znam da li ima Rumuna, da li nas prate, samo da provjerim još neke ove portale. Kaže Laučesu, Bosna i Hercegovina ne izlaze iz glave, pričao sam sa tipom iz UEFA, kaže, rekao mi je da slijedi suspenzija, šta ovaj neće da radi stvarno, i njegovi ga tamo Dinamo Bukurešt, sad su ga novinari pitali, ne znam, ogradio se Dinamo Bukurešt od njega, kao eto ne želimo da to Vratka Mladića te parole što su pravili, ne želimo nikako da imamo posla sa njima, tim navijačima, svaka čast momcima i klubu iz Dinama Bukurešta, ovaj je stvarno trener lud, baš ono neprofesionalac i čisti cigo, tako da idemo dalje. Još uvijek se ne smiruju strasti nakon utakmice u Zenici, a i 2 dana kasnije selektor Rumunije Mircea Lucesu pričao je onome što njega i njegove igrače te navijače najviše boli i nepravda. Rumuni kukaju od kraja utakmice u kojoj su poraženi sa 3:1, nikako se ne mire sa nepravdom koju smatraju da im je načinjena od strane sudija, konkretno glavnog sudije Michaela Olivera. Englez je postao persona non grata za Rumune zbog dodijeljenog crvenog kartona Dragusu zbog starta nad Katićem u drugom poluvremenu. Iskusni trener Mircea Lucesu je ponovo govorio o suđenju, prisjetio se i utakmice u Bukureštu na početku kvalifikacija, kada je Bosna i Hercegovina slavila sa 1:0 minimalnim rezultatom. Tvrdi da je tada bilo holandski sudija Dani Makelije, bio je naklonjen BH timu. Kada smo slavili golom Armina Gigovića, Rumuni su kriptali od bijesa jer nije dosuđen, kako kažu, čist penal kada je upravo Gigović igrao rukom u svom 16-tercu. U ovoj sezoni također protiv Bosne taj 11-terac nam nije dosuđen. Razgovarao sam nakon utakmice sa glavnim tajnikom UEFA i on je rekao isto, rekao mi je da sudiji slijedi suspenzija, kasnije je suspendovan, ali što nam to znači, svakako smo ostali tada bez bodova, pojasnio je rumunski stručnjak. Njegova selekcija sutra dočekuje San Marino, ali tu neće biti rezultatskog značaja. Rumuni idu u baraž kao pobjednici Lige nacija, dok će Austrija i Bosna i Hercegovina odigrati meč u Beču za prvo mjesto. Austrija za direktan plasman na svjetskom prvenstvu dovoljan bod, dok Bosna i Hercegovina itekako mora da pobjedi ako želi da izbjegne dodatne kvalifikacije u martu. A što se toga tiče, Rumuni čekaju svog rivala u polufinalu baraža, žrijeb tim mečeva i u četvrtak Rumunija će biti u 4. šeširu sa Švedskom, Sjevernom Makedonijom i Sjevernom Irskom. Za potencijalnog rivala u polufinalu imat će jednog rivala iz prvog šešira, Italiju, Tursku, Ukrajinu ili ga Poljsku. I tu završavaju svi portali o svemu tome što sam sada malo prije pričao. Ne znam, evo još kaže ovako, selektor Austrije kaže, misli da zna šta će uraditi sutra, štab za Bosnu i Hercegovinu. Selektore oprez, Rangnick jasno rekao da je spreman i na A i na plan B koji ima Sergej Barbarez. Kažu ovako, sutra će biti odigrana utakmica koja će odlučiti da li direktno na svjetsko prvenstvo naredne godine ide Austrija ili Bosna i Hercegovina. Utakmica između ove dvije reprezentacije bit će odigrana sa početkom 20 sati i 45 minuta. Uoči utakmice održana je preskonferencija Austrijanaca. Tamo su govorili selektor Austrije Ralf Rangnick te Marko Arnautović. Ono što je zapravo zapalo za oko svima jeste da je Alaba jedva uspio trenirati, sudjelovao u dijelovima treninga sa ekipom, to na vlastiti zahtjev, ali očekuje se da će kao i protiv Kipra štoperski tander Austrije činiti Linehaart i Danso. Osim toga, Rangnick priprema svoju ekipu za dvije opcije koje vidi u našoj reprezentaciji, a to je sa Džekom samim u napadu, te sa Džekom i Tabakovićem kao dva isturena napadača. Ako obojica počnu od prve minute, vjerovatno ću mnogo oslanjati se na dodavanja sa krila i morat ćemo pokušati spriječiti u ovome slučaju. Sigurno može iskoristiti dva snažna igrača u igri glavom, ali tu su stoperi koji mogu očistiti loptu ispred golmana Šlagera. Mvene je dostupan te je moguće da će početi na lijevom beku, dok bi Limer trebao na desnu stranu umjesto Poša. Ispred mi u veznom redu trebali biti Ševilad i Šlager, dok bi na krilima trebao biti Bumer, Kanter, Špicer te Arnautović u vrhu napada. Arnautović tvrdi da je za njega ovo najveća utakmica u njegovoj karijeri. Ovo je najvažnija i najveća utakmica moje karijere. Sutra jedva čekam igrati utakmicu protiv Bosne i Hercegovine. Ne brine ga da li će doći mnogo navijača iz Bosne i Hercegovine. Što je stadion puni, to je bolje.
najbolje, rekao je Arnautović. Pa dobro si to rekao. Podsjetimo, utakmica između Austrije i Bosne i Hercegovine igra se sutra sa početkom 20 sati i 45 minuta. Ljudi moji, evo skoro 15 minuta pričam, evo dosta smo snimali, počeo sam sa daily uploadom, rekao sam vam prije 2-3 dana, 4 koliko već prošlo da ću snimati preko 10 minuta i da ću da sa daily uploadom, daily upload je da svaki dan po 2-3 video zapisa, baš sam se zadao sa ovim snimanjem, tako reto, nadamo se ćemo pobijediti Austriju, želimo sve najbolje Bosni i Hercegovini, želimo do tog svjetskog prvenstva, nakon koliko 10, 12, 13 godina kada smo bili zadnji put 2014. godine u Brazilu, slavili smo da li možemo kao protiv Litvanije kada smo prije igrali Latvije, kako već je država u pitanju kada smo pobjedili sa 1:0, volio bi 2-1 ili 1, ali da ne smijemo nikako kiksati ili ga izgubiti, moramo to nekako progutati i pobijediti, tako reto, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, ponavljam ko zna koji put to najponosnije, tako da eto, to bi bilo to u epizodu, like, share i subscribe, podijelite ovaj video zapis sa prijateljima, a mi se čujemo u narednim klipovima, a do tada lijep vam pozdrav svima i čao!